Ashama harka funee dhaggeeffattoota keenya kun gadaa show tokko sagalee uummata keenyati. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga ayyaana cuuphatiin isin ga'e jecha. Yeroo darbee sababa ayyaana cuuphaa wantoonni tokko godhamee ture. Wantoota godhame kana keessaa wantoota amantaa sanis bakka hin buune namoota fedhii dhuunfaa isaanii qaban irratti wanta hundaa'e mana amantaatti fayyadamanii siyaasa dhuunfaa isaanii warroonni ooffachuu barbaadan wanta aanoleen sida aanolee fakkaatu tokko fudhatanii adabaabaayii wayitira dhaabanii turanii san keessatti tokkoffaa itti gaafatamaan kutaa bulchiinsa sanii Ato Yohaannis jedhama na fakkaate inni harka keessaa qabu ideoloojii Iskindir Mashee akka gaggeessu Iskindir Naggaa maalimti Iskindir Masheen ideoloojii mana amantaatti fayyadamee siyaasa biyya kanaa laaqudha kaayyoon isaa dandeettii waan hin qabneef he's not capable አይዲያው ሜዋን እንደንደነፍ መግለጫ ጀዴ ሰሙኑ ሀዶች ኑመራችሳ በኤድ ኡመራ ተዋተሜ መስቀል አደባባይን ጋፈ ደለገሙ ሴና ብየ ከና በሌሱዳፍ ብየተነ ሚሶምሱ አከ ሂንደንዳ አምነቲ አች ዴሜ ኡመተ ከካሱፍ ያዴ ቱሬ mootummaan garuu gurbaan kun maraatee jira bakka inni itti fayyu geessedhe Iskindir Mashee bakka itti geessan amma immoo yeroo gabbaasan waan biroo ideoloojii isaa namoonni ideoloojii isaa hordofan badhaadhina keessallee ta'anii namoonni akka bulchaa Addis Kifla Katamaa ka ta'e Yohaannis Eenuu ka jedhan baktii akkasiisan namoonni akkasii sun ideoloojii Iskindir Mashee warroota qabatanii deeman magaalaa ani bulchu keessatti akkamitti wanti hojjetamu ani quban qabaanne akkamitti yeroo dhaaban an quban qabaanne kanaafuu magaalaan nan beeytu anis magaalaa san hin beeku jechuudha kanaa miti dhugaan jiru የእስክንድር መሼን አይዲዮሎጂ ይዞ የምትራመዱት ሰዎች ኢትዮጵያን ለማስቀጠል ተብሎ የሚደረጉ ሀገራዊ ምክክሩን ለማፍረስ እየሰራችሁ መሆናችሁ ነው እኮ በኦሮሞ ውስጥ ተዋህዶ ቤተ እምነት አለ የኦርቶዶክስ ተከታይ አሉ በኦሮሚያ ውስጥ ግን ኦሮሞ የሚያጥላላ ኦሮሞ የማይፈልግ ድርጊት ሲታረጉ የተዋህዶ እምነት አይደለም ይሄንን ያደርጉ ቤተ እምነት ተው አይደለም የእስክንድር መሼን አይዲዮሎጂ ይዞ ምራመድ አንዳንድ ልክስክስ ሰዎች ናቸው በዚህም ቤተ እምነቷ መሰረት ፖለቲካ አይዲዮሎጂ እናራምዳለን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ይሄ አይሳካላችሁ ኦሮሞን አመንታ ሰነረት ከከኤ ኦሮሞን ከረብሮት አከዴም ወሮተ ፈደን ወሮተ ሰሙን ሳኒ ቁላ ወሮተ ሲያሳ ወጀቹ ሂንደንዴን ወሮተን አቦቲ አመንታ ሙራሳ ቀበተኒ ነሞቲ አመንታ ሙራሳ ቀበተኒ wanta akkasii godhaniif mootummaan kanarratti yeroo sanitti tarkaanfii fudhachuun isaa waan gaariidha otootii wanni sun achi diigamu baate seenaa aanolee Oromoo Arsiitirratti wanna baacaan fakkaata kun seenaan aanolee seenaa Arsii qofa miti seenaa Shawaati seenaa Wallaggaati seenaa Harargeeti miidhaan Oromoo tokko miidhaa Oromoo birooti isinii galee miidhaan Oromoo tokko miidhaa Oromoo birooti Oromoon kaayyoon isaa biyya kanatti fufsiisuudha Oromoon kaayyoon isaa biyyi kun akka ceetu godhuudha namoonni sammuu hin qabne namoonni yaada uummachuu hin dandeenye bakka takkatti deemanii goda tokko keessa seenanii uummata walitti diruuf wartoota yaadan keessaa uummata akka Iskindir Mashee jala yaa'u kana jechuudha siyaasa biyya kanaa keessatti wantoonni waggaa dheeraaf biyya kana duubatti harkisaa ture wantoota akkana
namoonni dandeettii hin qabne ideoloojii amantaa kana fudhataniit uummata keessa portreet godhanii haala salphaan galuudhaan uummatoota walitti diruudhaan biyyi tun akka hin ceesifne godhaa akka ture keessa ideoloojii akkanaati. Hammattummaa jedheeti hammattummaa wala hammannu biyya kanaa ceesifnu biyyi kun akka nurratti hin diigamne biyya kana ijaaru jedhee Oromoo yeroo hojjetutti ኢትዮጵያ ሀገሬ ኢትዮጵያ ተደደደ ኢትዮጵያ ነጥጀተ ወሪ ጀዱሞ ኢትዮጵያ ዲጉዳፍ ዩሮ ጀቶ ቀረ ምኖ ከቀራቶና ሽለላ ውጪ ባልሰሩት ታሪክ ከመጨፈር ውጪ ኢትዮጵያ የመገንባት በተግባር ደረጃ አላሳዩችንም ኑቲ ነገር ሲምነስ ኑቲ ሙልፍ ነይስን የታለ ኢትዮጵያን ገነባው ኢትዮጵያ በእኛኔ ገነባ ነው ኢትዮጵያ እኛኔ ሰራ ነው ያላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ ተሰራችሁ እንደዚህ ነው እንዴ እንደዚህስ እንዴት ነው የተሰራችሁ ኢትዮጵያ በእምነት ላይ ነው እንዴ ተሰራችሁ 80 ብሔር በጣም ብዙ ሃይማኖት ባለችበት ሀገር አንድ ሃይማኖት ይዘ የምታራምድና እስክንድሩ መሸ ቀፎ ጭንቅላት ያዙ ሰዎች እንዴት ነው ሀገርን እኔ ይገርመኛል አንዳንድ ጊዜ የተሰጠው ታይትል ፖለቲከኛ ነው ይባላል ሱ ፖለቲከኛ ከሆነ የምሩ ፖለቲከኛ መባለው ነገር የለም በያስባለሁ because ምንም ቀፎ ጭንቅላት ዘይሰው ይቆ ወይኔ ማሎ እኛ መንደር እኮ እንደ እስክንድር መሺ አይነት ለሰፈር አስተዳደርነት አንፈልጉ ምን ነው እሱ የወጣበት ማህበረሰብ እኔን ይወክለኛል የምትለው ማህበረሰብ እውነት ማዋቂ የለህም ሜቢ ታዋቂ ሊኖር ይችላል አዋቂ የለህም አዋቂ ብኖር ወዶ ቤካ ቀባጠኒ እንደዚህ አይነት ኮተት እንደዚህ አይነት ባለፌስታል እንደዚህ አይነት ርካሽ እንደዚህ አይነት ቀፎ ጭንቅላት ያዘውማ ይዛችሁ ከስሩ ባልተከተላችሁት ነበር እናንተ እንደዚህ ባረጋችሁ ቁጥር ኦሮሞ ይጠነክራል እንደዚህ እናንተ ባረጋችሁ ቁጥር ኦሮሞ ይግባባል እንደዚህ ባረጋችሁ ቁጥር ኦሮሞ አንድ ይሆናል አንድ ነገር ልንገራችሁ የኦሮሞ ዓላማ አንድ ነው ሀገሪቷን ማስቀጠል ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ማረክ ካንማ ካዮን ኦሮሞ ዋምብሮ ካዮን ቀም ኦሮሞና ኮሮሞ ታከትፉ ካዮን ቢዩቱና ከቢያት ታከትፉ ኦሮሞን ካዮ ብሮን ቀም ኦሮሞን ቢየ ጃራ ኦሮሞን ቢየ ዲገምበኩ biyyitu tunis kan ijaaramte oromoo irratti oromoo qeeqaa oromoo arrabsaa oromoo xiqqeessaa biyyi ijaaramte sun jiru biyya kana ka ijaare isa waan ta'eef አንዳንድ ማይሞች ርካሾች ደግሞ እንደ እስክንድር መሻ አይነት ቤተ እምነት ስም ሀገርን ለመበጥበጥ የሚያስቡ ሰዎች ደግሞ እርምጃ ይወሰዱበታል መንግስት እንኳን ባይወስድበት ህዝብ ይወስድበታል ህዝብ ይቀጣዋል የህዝብ ቅጣት ደግሞ አይጣል ነው ህዝብ ያገላል የሰጠን ክብር ከነጠቀ በቂ ነው ላንተ አንተ ደግሞ የምን አይደን አይን ለኔ የኔ ሙጋብ ክብር የለህም ቤዚካሊ አንተ የሚያከብር አካል ካለ ብዬ ነው እና ይሄን ነው የምላችሁ ላረጋችሁት ነገር እናንተ የሚያስከብር ሳይሆን እናንተን የሚያስንቅ ነገር ነው ያረጋችሁት ቤተ እምነቱን ሁሉም እናከብራለን እኛ ይሄ ነው ብራብላ